megalayapost.news. Mentah kesengi kulit enforcement juga KGC pokoknya lam inspektor in charge kariboy Mbak F Hasintil kelihar sekena parah ban kang telalut ya kehidupan di barjelah bom dan ya kata dengan sen kepala penlong ni kulit ke enforcement ban bitar adai namar ba barjelah kini tanya jule bitu tang mari i kulit bak bakang state ya kehidupan ban pet elade kulit ke enforcement mentah kesengi kelihar ban kang telah katok ni kehidupan di barjelah Hamlin ban Patrick pada don kejing kendra ya dengan sen ban mentah kesengi kalau pening skor sendon yakin nongsung dukan barjela kana para hadu bakinda pendem terong sendon manuan penmat bat kita kular sendon benle no mador ya kita dengesen agan ni jingkan ram tersi lai bagi barjela kelemi renti manuan sikmat panjimut na kulit enforcement umno banyo ya kita dengesen ban nagal kulit ru lehikai ban patai ya ki umno ban apply ya kita ding lesson bagi ai poru apa expose ni bagi di ben pendang ya kita ding lesson lem kunta nakal yang ke KDC kan sim kum gi kan don ke ai बंद किया आज बंद करने मत हम लोग बंद करेगा दुकान हाँ खाना खाने के नहीं खाना खाने में खाली हम लोग को देख के क्या करने से चलेगा हम लोग प्रोसीजर से चलेगा जैसा इसमें शोकॉस नोटिस देगा टाइम देगा 10 दिन टू शोकॉस नोटिस में कब अप्लाई करो लाइसेंस तब ऐसा क्योंकि हम फिर गुस्सा हुआ कल भी हम आया हम देखा तुम लोग पूरा का पूरा बन गया हम लोग को देख के डर में हम लोग आया हम लोग को देख के बन गया इधर सब बन गया देखो अभी भी इधर सब बंद हो गया कि हम लोग मालूम कि ये लोग मालूम हो गया हम लोग आया बन गया ऐसा नहीं करना है समझा नहीं आप लोग भी अप्लाई करो लाइसेंस megalayapost.news.